Ibe tingchua ilung tapen mene na mai ka pai ke zikru sumai gumara Zeme News kederin sa Zeme kona salya gara dali Taiwan kadaina zinai ka pai ke zis kui damai ge penui dei China bagan ang gumlura artillery drill gari dibera makam sera buibe remro misonga sa kapedeu ka be tingrun bia rampalang cham za kadai de bam pingtung Southern County of Pingtung gana artillery drill te chuga de leiza Taiwan 8 Army Corps ku spokesperson hai klei tu jesm sabe pene sale anui hai mna chigai ra ilei China mena te Tibetan kak kapai ke zikna damai tingi ge Nancy Pelosi ne Taiwan kdeng kyawanga lu bachang ge chuze live fire drill China kdei gu spy dung ne rem romi songa kapde ga benai te ka halibe duina lungo di be deilo Taiwan kdei tongulu ze pabam ka cham besru ke reitu ra ka da ku ze penugu rem romi songa kapde ga ze apo live fire drill kapai ke zik sna takmai changbe penugu rem ro kapde ga gu leize rangai de lei kane Chinese military ne jinai kapai ke zik kui damai ge sakarai ze penuine duina lungo di be deilo Taiwan kdei ge drill reitu ra betak te ka lize bambe sungkling ge zaiting hum bia ge te ka lize bam gu release sale Taiwan Foreign Minister Joseph Bu ne jinai kapai ke zik kui damai ge marasam program me bonai hedam hi press conference ke saz Beijing na chuna Taiwan kdei ge military drill reitu gu ra betak te ka lize bambe rem romisonga kapdeu ga zabambe pachang na duina longo de be deilo Taiwan kdei sugudra katelo zabam gulei je sale Taiwan military na live fire artillery drill te belam a China mena kapai ke zikreminge mamai 15 August ka changbe drill te gulei za sandu pe kalu bachang de leize marasam pogai de lei Taiwan drill ze jinai kapai ke zis kui damai gene choose kapai ke zikroket bamai ka changbam gulei ai je China mena duina longo de be deilo Taiwan kdei sugud ragum bamze Taiwan spy mina changke Syria benai hot wizard gari diber me kam se do be remro hadai si te luze te de leize sale Bihar gu chief minister Nitish Kumar ne jinai kapai ke zis kui damai ge chief minister gu tabam gene tenso ga belisi resignation letters Bihar gu governor kdei impope nai laksai be governor Phagu Chauhan ta ge pegai de leize sale ai je Bihar kdei ge peting ket hange pa bo roluze srokri pungzbam be coalition government Bharatiya Janata Party BJP nai Janata Dal United Party ka ke te si imakche bam be jegene de leize sale Nitish Kumar ne media ra meta ge Raj Bhawan Patna ge saz Janata Dal United Party gu member of parliament MP nai Emily Ramene National Democratic Alliance NDA gu sorkari gine solu ze te tarahang pogu party gu MPs na Emily Ramene hasuin samga blugum ze pane Bihar gu governor kadai impope na laksai ve governor Phagu Chauhan ta ge Bihar gu chief minister tabam gine tenso ga belisi pegai de leize sale Janata Dal United JDU party gu pepe Nitish Kumar ne pogu party Janata Dal United gu Emily Ramata ge rangchicha kaize pane peting ket hange Janata Dal United nai Bharatiya Janata Party BJP roluze sokri pungzamba sogud leize sale palam ane Bharatiya Janata Party BJP ne Janata Dal United JDU party du pulungki ge ten serabata to zabam leize sale marasam pogamene saje Nitish Kumar ne Bihar gu chief minister tabam gene tenso gailu bachange Rashtriya Janata Dal RJD party gu body pe Tewasif Yadav ki me wangze Bihar ka dege sokri ka chibe hange hedam samgaize Tewasif Yadav ki gene Nitish Kumar pambe ki me tetse kadaba party gu body pe meram nai emle nuize hedam samgai de leize sale Meghalaya police ne jinai ka pai ke zis kui damai ge Meghalaya ge lungzaba men terminaze sextortion scam and crime hanglo me ke che ngo kami be mere me social media WhatsApp Facebook Messenger ke keket hang zero zabambe things and ragla rangai de lei Meghalaya police ten terminaze rang sigaraize keket che ngo mi be mere me intimate image social media ra mege zero zabambe things and ragla zai agum be mere me keket hang zero zabambe dangerous kihing me nai ngimbe pe dobi be la leize Meghalaya police ne sale aiza Meghalaya police gu criminal investigation department CID ne sextortion lamge things and ragla zai siabe pe maken tingko zabam ra hang rangai Meghalaya police ku criminal investigation department CID ne apo sextortion lamge rangchia kaize punitak shema bone hanglo meze doize keketse ngomi me mere me zigara zai mimi bangbe bungsu ge tolyaga ra kyam gulei zai agumbe mere me anui hanglo mene punitak shem botai ge zigade zai anuize mo ma to ma hang zai hingde teleti mang chakaize punugu akonge kacharang kang langai zai kaiga ra ke heize
anui hangloi mena kacharang kang langai maktina mimi bang bungso ge keke ngomi bimi rame tulia ga be mi rame social media ge viral terahang kagai gulei je ke heulei je sale Meghalaya police gu criminal investigation department CID ne apo sextortion lamge interminaze things and rakra peset ke na rangai dele Meghalaya police ne sa social media ramage anuine penuilui chimak me du friend request accept to gai magra jai chogume agume mi rame new dezai server helpline 1930 ge call to gai lo jai ne anugu complain www.cybercrime.government.in ge rogai lo je Meghalaya CID ne rangai dele Manipur government ne zinai pai ke je squid damai ge sam hepet karai je mobile service provider lein du mobile data service suspend tenso ga ni be Manipur ke de ge law and order EB pet lui gumje teilung dorai rahang restore to ga ra rangai dele anui hai manane chigai ra ile Manipur sokri ne danai pai ke je sro kamai musum ge urgent order kanang sangbai sam hepet kai je Manipur ke de lein ge tingnai mi pui mingeu hange mobile internet service tenso kham gai rahang sam hepet kai dele Aize Bishnupur district gu superintendent of police ne sokri de ge rangai je danai ka pai ke je sro kamai tingi ge phongak chong ikang ge gri hmi ne rutoni je communal tension hejer kacham be krai ge milung ka rebe pe do busy ge ne mobile internet service bi ke hange tin so kham gai rahang sam hepet kai de je sale Nagaland Zeliang people organization Zeliang rong body Nagaland Zeme council Nagaland Liangmai council Nagaland ne to menata ge pechi gai je punui bo ne namai pai ke je kru sumbai ge ne choose national highway 129A green freaky indefinite blockade green freaky tenri magra khambe bamgulei je sale aize ki pele ihelung president Nagaland Zeliang people organization CR Zeliang president Zeliang rong body Nagaland Dr Thumda Neme president Zeme council Nagaland nai Kengrubo president Liangmai council Nagaland ne joint statement ge rangchi chakai je apo national highway 129A green freaky tenri magra khambe Nagaland sokri ne KAV klo mene hazai mak pena hindi mak pata teune chi chine lunggu che Nagaland sokri ne klo de lei je chi kai mak pege punui sui to je klo lunggu che ba meram du lutu mak penai klo ramege compensation green freaky double length logu pege ten shedi menai tunga di mimi peru ge be compensation list rame lutu mak ta ne zaine teti beting kum chang na jang ka ket kejin keuke anui Zeliang me mina hangchum lamhai namdi klo ge to cheni me du klo bulunge police gu custody ge kaize hingde ne le deira to ga mak pata ne apo national highway 129A green freaky indefinite blockade to gu leise saleng zai aime anui Zeliang gu organization ramegu body pe mera mena saze anui popai segene choose lamhai close Zeliang gu gdei le zai Zeliang gu gdei rame chuna Dimapur ge bambe dansi river area longria du anui popai segene choose Zeliang gu gdei to zabam ko le zai Zeliang mena ramrai to zabambe chakro angamis hezet durune le zai miduga le chige sumi zen bone anui Zeliang gdei lamhai namdi close punui gdei le chakai zabambe historically inkui le zai apo lamhai namdi close anui Zeliang gu gdei le je sale zai KAV close lamhai glo gu rezi phogai begane ranga far forest area ge tingkum changket high squeeze reax na squee nai tingkum changket high squeeze reax na te set ke hele guys KA2 klo hange close in takacham gai dai de le zai chuna KAV klo ge lungzaba merame hindi makpana hazai makpata teune anui Zeliang gdei suguche chi china lungzaba mdui le je sale zai aime Zeliang rong organization gu body pe mera mena saze tingkum changket high squeeze reax na sro kum gena choose aime anui Zeliang gdei KAV klo ge lungzaba mduina lamhai klo nai Zeliang hazet medu chi china giguche hamo ma to gai zabam dele kane anui Zeliang hazet mera mena sokri du num to gai ze coupling bana inje bege tatoi gu rahang hagui zabam dele kane ma du Zeliang hazet mahange coupling bege tatoi gu kai makdele je sale zai sokri ki gu reze te medu official ramene anui Zeliang gdei chi china suguche lungzaba meduimbia polia gai ze penui suning to ra pheu gai zai dichu to chu ba taba misonga kai ke gai ze coupling be gdei po pe du ma hang chakai makche tatoi gu che bam dele je sale aipo zegane Zeliang hazet me anui lung mak panai teti beting kum changna jang kai ket kejin ke jeng kai kana ge anui Zeliang me mina hang chum du hazai mak pata to gane te
set kamedu coupling beta teuge samram gaira za hindi ne le degar gui zabam dele kane concern authorities ramene modu teugai maksabam zegene anui Zeme Liangmai na Zeliang Zeme gu body pemeramne hasuin samgebel nai samdra keugai ze anui mihai menane puina ke teuze sabse anui Zeliang Zeme ne ki zabam naglen sokri ne teufiga makpata ne pasa ngin makche teugu leize samdra teugai de leize sale Uttar Pradesh ku Chief Minister Yogi Adityanath ne danai ka pai ke zeminge rimai ge sandu petkai ze raksa badan ngi hange Uttar Pradesh ke mipui milei na hange kunta hadai te set ka pai ke ze kru muisum ge ne chu ze ka pai ke ze kru kana muisum sangbe gri di be mi pe makche chura hang pe gu leize sale Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath na sa za Uttar Pradesh ke lungjabam me mipui mina heloi milei na hange raksa badan ngi tingmik ke Uttar Pradesh State Transport Corporation ne tana pe ba kala teuze gri di be baske mipui mina heloi milei na du pe milu makche pungrui ga gu leiche Chief Minister Office ne sale nui hai mina ne chigai ra ile raksa badan ngi ze heloi menai mipui mira mene penui si pe nai penui kina hange rehegai bamra kalangria ibago ge kangai be tingmik tele ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga dele pi guys an kingani malai ndu to dele